makabinigdit manggihapon ka pan kinahanglan og daghan kag kwarta. Nya daghan kayo kadtong probinsya, daghan man og sagol tungod kay labi na og naa kay uma dito, do na kay kanang naang kamutihan, do na kay kamuting kahuyan, do na kay kanang naang kabisulan or kanang kabutigan. Mo na nga manguy-koy lang kadidtog imong isagol. Ari ka dinhi, anhi ka dinhi sa syudad, magbinignit ka, makabinignit manggihapon ka pan kinahanglan og daghan kag kwarta. Kinahanglan nga daghan kag kwarta kay labi na nga inaana nga tingpalit mga sukindig paminaw, daghan kayo demand kayo ang kanang naang mga inig sa lagols binignit. Mahal na kayo, mahal kayo ang sagol sa binignit tonon dinhi. Sumunang anhi ka dinhi, mahal pang gasolina, nya magbinignit pa ka dito sa ato kag probinsya, purebuyag kay wa pa man po damuspos ang kanang naang mga kardabang saging. Dito nailandang nailandang dito sa probinsya, kuha naman kayo kasagaran dito do naaman unay magbuli dito. Unay og buli anhi dinhi gikag probinsya ng mga kanang mga sagols binignit. Ikuan pa kanang naang ibiyahian pa. Barato ilang kumpra dito apan tungod sa transportasyon na mahal sad kayo ang atuang nga mga kanang naang krudo, gasolina mo na nga ni patong na pud sila og di mahal na pag-abot dinhi.